Muraho neza bavandimwe, muraho mwe mwese mukurikiranye DRC Today News. Turabashimira rero ukwizera n'ukuntu tugiye kuzajya twibanira mu nkuru zacu za buri munsi. Turabifuriza umunsi mwiza w'icyumweru wuzuyemo amahoro, ibyishimo ndetse n'ubusabane mu miryango yanyu. Tudatinze rero turagarutse, tuzanye amakuru benshi cyane agiye atandukanye ari guturuka ku murongo w'urugamba. Ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho tugiye kurebera hamwe update cyangwa se amakuru agezweho. Ni ku ntambara rero iri muri Kivu y'Epfo, Wazalendo na FARDC bongera gufata cyangwa kwigarurira uduce dutatu. Ni amakuru tugiye kurebera hamwe tureba ngo utwo duce dutatu twamaje kugera mu maboko ya Wazalendo na FARDC ni utuhe. Ni amakuru yacu yezewe rero aturuka mu ntara ya Kivu y'Epfo, avuga ko ingabo za FARDC zifatanyije n'abarwanyi ba Wazalendo bongeye gufata mu maboko yabo utugari twa Irega, Kacupa na Mwegerera. Twarigaruwe rero n'inyeshyamba za M23. Ibi bikorwa rero byabaye mu gitondo cyo kuwa 25 Ukwakira, aho byari kuwa gatandatu, ubwo abarwanyi ba Wazalendo batangizaga igitero gikomeye ku mirongo y'imirwano y'abanzi. Ni mu gace ka Ruhago rero mu karere ka Kabare. Kugeza ubu amakuru yacu yemeza ko M23 n'abambari bayo basigaye mu gace kamwe gusa ka Kishadu mu murenge wa Ruhago. Yes, intambara rero irakomeje muri Kivu y'Amajyaruguru. Mirwano ikomeye yongeye kubura mu karere ka Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho abarwanyi ba Wazalendo bahanganye n'ingabo za M23 zari zimaze amezi menshi zifite ako gace mu maboko yazo. Abaturage bahatuye batangaza ko amasasa akomeye n'intwaro ziremereye ndetse n'izoroheje yumvikanye mu ijoro ryose, bitera impagarara n'ubwoba bukomeye mu baturage. Umwe mu baturage rero twaje kuba twavugana nawe kuri telefone yagize ati twese twishe munsi y'ibitanda ntawe ugisohoka. Byadutunguye cyane, imirwano yatangiye batabanje kutuburira. Imirwano rero ije ikurikira indi yari yabaye mu minsi mike ishize muri ako gace. Ni mu gihe rero umutwe wa AFC cyangwa se M23 ushinza ingabo za FARDC kuba zarabateye ibisasu ku birindiro byabo. Major Sylvain Ekenge, umuvugizi wa FARDC, yahakanye ibyo birogo, ariko agaragaza ko ingabo za leta zishobora kwitabara igihe cyose zatewe cyangwa zaporovowe. Mu magambo ye rero ubwe yigiriye ati twebwe turi urusengero cyangwa itorero niryo rivuga ngo umuntu nagukubita urushyi rumwe ku musaya cyangwa se ku itama ry'ibumoso uzatege n'urwa kabiri, umusaya wa kabiri akubiteho. Ariko avuga ko we atari ko bameze. Ibi ni ibivugwa n'amakuru yacu rero yizewe aturuka mu nzego zinyuranye muri Kivu y'Amajyaruguru no mu y'Epfo. Turakomeza gukurikirana uko ibintu bihagaze ku mirongo y'intambara, kandi turabagezaho amakuru mashya uko agenda aboneka. Andi makuru ari kutugeraho muri aka kanya nuko mu gitondo cyo kuri iki cyumweru havugwa imirwano ikomeye hafi y'ikibuga cy'indege cya Kavumu Airport giherereye mu ntara ya Kivu y'Epfo, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yacu yizewe aturuka habereye imirwano avuga ko ibikorwa bya gisirikare byatangiye mu masaha ya kare, humvikana amasansu menshi n'intwaro ziremereye. Ibintu rero byateye panike n'ubwoba bukomeye mu baturage bo muri ako gace. Abatanga buhamya bavuga ko ingabo za leta FARDC zifatanyije n'abarwanyi b'abaturage bamenyerewe nka Wazalendo bari mu bikorwa byo guhosha intambara no gusubiza mu maboko ya leta iki kibuga cya Kavumu. Bivugwa ko cyari cyugarijwe n'imitwe yitwaje intwaro, bivugwa ko ifitanye isano n'umutwe wa M23. Iyi mirwano rero ikomeje kuba ikimenyetso cy'uko urugamba rwo muri Sud Kivu rukomeje gukara nyuma y'iminsi mike ingabo za FARDC na Wazalendo batangije ibitero byo kwigarurira uduce twari mu maboko y'abanzi mu mirenge ya Karehe. Amakuru aturuka mu nzego z'ubuyobozi bwa gisirikare muri Bukavu avuga ko ingabo za FARDC ziri gukora ibishoboka byose kugira ngo zirinde ibikorwa remezo by'igihugu, birimo n'ikibuga cy'indege cya Kavumu gifatiye runini ubukungu, ubwikorezi n'ingendo z'akarere ka Kivu y'Epfo. Umwe mu bayobozi b'ingabo yagize ati intego yacu ni ukubungabunga umutekano n'ibikorwa by'igihugu. Kavumu ni umutima w'ubukungu bwa Sud Kivu cyangwa se Kivu y'Amajyepfo, kandi ntitwakwemera ko gifatwa cyangwa gisenywa n'imitwe yitwaje intwaro. Ni mu gihe rero imirwano yakomeje mu gitondo, abaturage benshi bahungiye mu mujyi wa Bukavu no mu bice byegereye Kavumu
Kivumu bashaka ubuhungiro n'umutekano. Amashuri amwe n'amavuriro byabaye bihagaritse ibikorwa mu gihe inzego z'ubutabazi n'imiryango yita ku bantu bari mu kaga zatangiye rero ibikorwa byo gufasha abarenga magana bahungiye mu ngo z'abantu ku giti cyabo. Kugeza ubu umubare nyakuri w'abahasize ubuzima cyangwa inkomere nturamenyekana, ariko byemezwa ko ibikorwa byo gutabara no guhungisha abaturage bikomeje. Abasesenguzi b'umutekano bavuga ko iyi mirwano yo muri Sud Kivu ishobora kuba igice cy'intambara ndende ikomeje hagati y'ingabo za leta n'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko nanone baributsa ko hakenewe ibiganiro, politiki y'ubwiyunge n'ubufatanye bw'akarere kugira ngo amahoro arambye aboneke.